Konda kumbeti wa ipade kama kumbeti LC3 makuono tiyo kama lia tutwal pingo pe chana makitika wache program me youth livelihood kipoko chana ya marama miliona pa me konyo dana magiti i tijima pat kumbeki wache ni LC3 olego chana alip mia chel pat ni me konyo me forge me and did not stamp i board jamano giti gamo chana alip mia chel eno ne kumbedi loke executive members gudoro toto ne kabe LC3 lok me cham chana alip mia cheli kum chana me youth livelihood ni kwani pengo so kumbeti Milton Odongo tika wache ne mir kimak LC3 yo pilok me cham chana ine aro gena raj ba ema joma chamo chana mateno ki mor wang kumgi joma chamo million ki million ngata loke kumgi pe kumbeti nying LC3 tika bale pe chilinga limia chen enta mero wache ni tie joma chamo chana PDM ipade million mia chel ki wiye ma peki karwa i lok mo kere kumgi la chencha la chewa lok wani pidi kanya wache ni kiri loka youth livelihood fund no ling PM dano wo mor wangi kungo i PDM loka miyo go karo la chencha umu ni miyo ga pitika nyako nyige PM dano wigu wile kungo e miyo ga donc nero loops vu moko chako dong me nero lutela mo kena gi doctor ka ngiyo ko teach gi ngiyo and teach gi ento bana mero wache ni chienne ka ke waji ngaro mo chamo cham chana ke mako nyo ke miet ke maka pichilinga limia chen ke niang kita chilinga limia chelo a kwere uchama mapo uchama mera chama ni acham mere eni akira ni ke berno mapat ka limia chel ngoma tika time beyond the 100,000 papa America pen kong iwaje point pa be ne wigi magi joma giti chama chana ma dom pegiti kama ka gi joma ti chama chama tia era mero pen kong ne cham chana wigi joma ti chama chana ma dom pe ta mene ko chako ki chama tia no kaki nguo ge ma furiti cham ne ma tia no era ne waramo olo gengo chama dom ko lukuo magete kwalo chene pagamento ne pera wanye fut go chako kwalo chene la wuo nyotin ngata chero chamo cham chara no do ngiyo chon beno non tika timone ento pli ma megwa etieni la nyut mabe chako ne joma kwala matena anda chewo chingo matime ema an kana tika tiji office pagamento mo e ker mana karma moko chek awocho le chencha wanye ni joma chamo cham chana mero ke wek go winya remme ka ini kwala chilinga limia chel wan chero charo ngomio mi miliona beach wek dire ini ngeni ke timo la tijmi anywa ingeni leta obedo tie piem vuj kineni eni Uganda ne vuj pe konyowa an kedi ke tuwe ya kumbedi gitemo wajo tuwe nyiro piem logo gana koman ero kora chele bana yele mer ke chung ira ero ka wano mo tamo ni kod gira romo chung ira dugo ero ka tiga dugo gang makaberi na pe ngoma ke charo there's no way out ami mabe wacho do golobi mo kwalo baro umukiwi ota diangene ngome ke diange ene wen ke sizing jimi ene ke chat diango ke chat wa ngomo we ko no reme diange pe ngome bere pe iti mara ki jim palwa ka wa cha ko we ko cham charo bero let e kum joma tika timone ma po tika we ko jomo kwala matio ke jomo kwala madon water ge wen ya duka chen dana balwo kwa loke kwalo chen ento kaga mente tika tere men ni ini kwala le mia chen dana wen mor wangi kumi er jomo kwala milion di mone ke we ko gyo kun chake matetieno chiaro kwele malo onyobene chake malo ema mero bana wachi syndicate money tie jomon we no ni ana tele dirtich ana wachi ema ini signing ana I will discuss it ana chara logo level ma mego management kalok do backfiring kalok backfiring kono ana ya chwalo dini bore ana lingo do kuto mor piem in berne luor wachi ni ana te ye inde chere limo pero keni do ino keni ino chere ye keni kono ane ya boli soup amne ka chena do tuj poka kun ka chena tuji ki poka ba duonga beno da do dong tumbora in beno da beno gini no bene pe syndicate er bene tika time e lokum cham chara o we kay mo yingar mo cham china alimia chen ke cha ko penye kenni ngamo mi yere chen ni cheno a kwe obiro kini ngomo time ikira kenyu o we lok mi ama
ana kira wa kere ne ba pat dana weng manyingiti wenye lokum chana mira guchol one way or another inaram pe wa wachi ne ngaro chana matidi kitim era kija pian jo chana madone pe kiti no punishment dana wo no punishment era wa wachi ne wachi we ko pian belet lu cham ne madon be ku cha ko cham mateno era to wachi we corrupt chana belet kan mwiri mwini o timo geno ko o kwalo geno ko man pagamento o chamo gen palwa